Kunandia munasqa kuyamasi, qayari munani tapuywan sapa uqnikichikpaq. Imataq astawan kusari? Qoy runa masinchikman uqurichikuychu paykunamanta. Diospaq qillqasqan kunandia kutichiwaspa kasun imachus aswan cosas sapa uqninchikpaq. Chaypaqtaq kicharinachik kay libro de Hechos capítulo 20 versículo 35 ninkay hinata. Chay tukuy ruwasqaywan yachachirqaykichik, ruwaspa hinata pisichikuqkunata yanapayta, yuyarispa Señor Jesuspaq nisqanmanta, aswan kusi waqman qorichikunamanta nisqaqa nispa. Apóstol Pablo yachachisarqa tukuy creyentekunata imaynata payguna kawsanankuta evangeliuwan. Hinapitaq dia runa parlasarqa Señor Jesucristuwan. Chantapis tapusarqa mañakuyninpi: Señor, imarayku kay pachapi ashka warmis wawas sufrisanku, chantapis payguna mañakusanku mana kapunkuchu mikhunankupaq nispa. Maytaq makisniykiri? Chanta Señor, aska onqosqas kanku kay tiempopi, maytaq makiykiri yanapananpaq? Imaynata kunan tiempo, warmis wawas waqasanku ashka wañusqas tiyan, maytaq makiykiri yanapanaykipaq? Señortaq kutichirqa kay runaman. Noqa munani kay pachapi makisniy qan kanaykita nispa. Kikinta apóstol Pablo yachachiy munarqa kay runasman munasqa kuyamasi. Kay pachapi noqanchik kanchik Diospaq makisnin. Chayrayku kicharina tiyan sonqonchikta yanapanapaq runa masinchikta. Kapuwasqanchikwan noqanchik yanapay atinchik atisqanchikman hina. Chay yachayta noqanchik churanachik tiyan kawsayninchikman. Kallpachayki kunandia kuska antata, fideota, macarronta haywarinata pichus mana kapuqman. Chay yachaywan munasqa kuyamasi, k'aya watejmanta tinkunakuspa kasun kuska.